Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada tisen cicing wae, mending orang tata rucingan yuk. Yuk tuh yuk. Emang mana bisa gitu? Bisa. Pinter gitu mana? Emang mana bolo? Pinter atuh orang mana bisa tak? Bisa. Bisa. Sok atuh orang mimitian heula. Kumaneh? Maneh heula sok. Digas, direm, potong. Non. Digas, direm, potong. Naon sok? Motor Mang Will. Oh my god. Kuadrat itu. Naon? Digas, direm, potong. Digas, direm, potong. Digas, direm, potong. Non. Lalu lah. Kurang, lo? Hah? Tanaw na. Kita nama sae. Hoi, kadi euy. Bang, tadi bang. Ruangan sebelah. Heeh, podol. Padahal. Ah, bener. Iya, podol. Geus, era mana mah katebak kurangan. Oh. Sato naon anu pangharamna? I broke up with my ex-girl. Kala. Bahar itu lawe. Sato naon anu pangharamna sok? Ay, mah kopi, Mang. Lain asbak. Aduh. Naon sato naon anu pangharamna? Bagong. Kasar. Salah. Anjing. Kurang tepat si Jael bener kurang tepat. Dia kurang tepat. Sato naon anu pangharamna? Guys, Hah? yang apa komen Salah. apa komen? Naon Jis? Tuh, anu pangharamna. Direk sanes. Taluk. Can. Ah, barang ono ke dia teh. Naon aduh ieu teh. Taluk. Ucing upin-ipin. Ah. Taluk. Taluk. Tahu kah? Taluk. Tahu. Anak babi oh bapaan. No. Oke lah. Bukan lah. Tebakinya lamun pinternya. Non. Diusir kudang, dicabak gekah. Si kudang. Dicabak bekah. Hah? Kumaha? Diusir kudang, dicabak bekah. Diusir kuda. Tongkol. Sanes. Diusir kudang. Dicabak bekah. Kunci. Sanes. Nah, kunci. Ayo pinter ya. Gayot. Namanya. Ayo, Diusir kudang. dicabak bekah. Diusik. Udang dicabak bekah. Namanya Diusir kudang. Dicabak bekah. Kon. Ah, Ah, nggak usah lila ah. Naon taluk ah. halo. Hayam orokan. Nah, hayam oro kan. Sampai usir kudang, mau dicabak kan bukan ning buluna. Ji, naon? Pinter sawareh gini guys. Balaho aduh. Balaho kene aduh. An. Orang we. Sok. Sok Mang. Ditinggali di tukang bodas, ditinggali di hareup koneng. Naon? Jaya. Tinggal di tukang bodas di hareup koning. Di tukang bodas di hareup koning. Oh, nu pinter. Nama di tukang Pempes. Alah. di tukang bodas dari koneng. Tukang bodas di hareup koneng. Pocong kepedolan. Ain. Ngocok apa dolar? Hampir mendekati. Oh. Nanti tukang bodas di hareup koneng.
Tihanap meureun mah tihanap koneng. Dihareup. Ti tukang bodas dihareup koneng. Jelema kan modal. Oh, saya itu kan modal. Taluk lah. Ah, dikares. Heula tuh ke heula. Kumaha guys? Halo betul. Tukang bodas dihareup koneng. Di tukang bodas dihareup koneng. Naon nya? Barodo euy Taluk anggeus Taluk. Pocong kalau mau cau. Pocong ngomong cari. Bener. Iya. Pocong kalau mau cau. Kita nih rese. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Itu bisa diraba tapi karasa. Bangsat kau. Itu bisa diraba tapi kerasa. Cai. Angin. Ngain. Itu bisa diraba. Sok atuh pikiran angin. Para doa. Cai. Itu Itu bisa bisa diraba pan angin tapi kerasa. Kurang tepat. Cai oge sambil. Cai mah bisa diraba kerasa. itu bisa diraba tapi karasa. Gebos naga. Gitu. Itu dong. Taluk. Gitu nya. Taluk karasa bau kan. Oh aja Itu bisa diraba tapi karasa. Gitu teh. Kurang tepat. Pejus. Kurang tepat. guys lah taluk. Walu. Walau. Gitu tirek. Taluk atuh. Taluk lah. Jawabannya cintaku kepadamu. Baper guys. Aduh pikiran Kena teh mana? pinter Kena teh. Aya. Awan so. Salah sakitulah guys. Baiklah garing oge nu penting mah nya serian setik. Anu boga naon kata rucingan tulis komen di harapnya. Jadi kayak orang ieu orang di Realisasikan. realisasi. Realisasi naon? Nah, itu mana masalah deui. Diaplikasikan dalam konten ini gitu ya. Nah, gitu ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga like, comment, and Subscribe. subscribe channel Ijang Riki. Ya, begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.